Igua Kendeke ne aririe na akiuga mirurungano ni up to 6:30. Yes. Arumeke atia mainoke, and I fully and totally support that. Yes. No ndagicoka ndakigua arurungani matigetikirio guthie bunge. Koguo ndiamenya makaneana mateta mao ko. Ogiga gutikirio guthie bunge matetoka ukanekariria ko. We are watching. Yeah. Yes. No, it's a wait and see. Ekororo akiroro ati tondu turenda manenda kuneana mateta mao ri. And let me tell you, thirikari ndiri hingo iri okira ikauga ati ni etikiria mirurungano. Asa. So things are changing. Yes. Maundu ni marathie na mbere macenjetie. Ni kwiromero ati mutigathie mugithukangagia indo. Haria mukerwo mutigathie. Which is very that one will bring confrontation here and there. Yes. And on top of that ni atiriri ni kuri na kaundu karacenjia na nginyo na centro. Let me tell you, ndugakire ati wiciria ati ndiragico giki Mount Kenya maundu matiracenjia. Ni maracenjia na ihenya muno. Atiriri reke twari uhoro wa ma akindu tureta aikota runyonire mundu gwitwo KJ akihera ri akiuga ngiririria ye ndiamenyete ri ni kuonania riu ni mambitie kumenywo ateti aria matuturitio ni kindu gitagwo siasa ya maheni, especially thini wa gicigo kia Mount Kenya. Tondu twina waingi tuko na wengi sana maturitio ni siasa yake cia maheni cia kuhenia andu twina waingi. Riu ihinda riri by the way is an awakening call hari andu acio mundu amenye ati it is either whatever you are telling the people is the truth, or you better shut up. Okire ona tumarutu turathi horo wa thini wa Mount Kenya na ndio koretwo gituigua yale ni there aga koro cia unity na ndui, all those things by the way. I don't walk. Watu wako walk bana. Ndathikangiriria tonda riu ndari gacarage muthenya wa Saturday gwa Kiomeri. Ugathikangiriria ukaigua ona aria na njamba icio ikinjira ngugeithie muno. Ndageithika muno. Wathikiriria thuri acio aria mararia ri. Ti athuri aria mararia tene. Ati aria maugaga ati reke tuterere twirwo maundu kuma na kure iguru. Ni marakira makaiga mundu ucio necokete gutuhenia. Ni necokete gwika atia? Kuhenania. He muthuri wanjirire akinjira atiriri. Na caimo uthie wire kata atiriri. Tondu namba igiri no. Ni DP. Newe namba igiri ni DP. Ni report ndiraki. Igiriria. Ciugo ciake nicio ndira gukinyiria. Ndina ndikenja ndumiriri. Tondu ni watumirwo kuri ni. Ajirie ngwire ati na tondu namba igiri ni wakwa nyuri. Uthie umuria atiriri. Ugwa arauga ni maragia na Uhuru ri. Kana nima. No korwo ni mari. Ere Uhuru umire na guku tondu andu matiramwitikia. Uhuru rewe umire auge nima nitwaragia na namba igiri nitwaragia nake tondu ya intox athuri atubiwa muthuri ndiye kana aria nga mama akiome wajiri ati uthio mwe tondu ati no akwanyu ati uthio mwire atiriri ai korwo nima they are in talks na mundu etagwo Uhuru Muigai wa Kenyatta. Ere Uhuru aumire tondu andu matiretikia namba igiri. Uhoro arakinya au ri thikwara gukigwa moko-ini maku we ti wa mundu muthingu. Nani ina roike confirm no tondu Uhuru weno wakihota gukiaria ri agituika ati riria gakiumira muingi-ini ri niguo ithira gagitwira na he mundu anjirie matigetikio nginya magetikia riria makona ngoima cia nyitwo cia cokio ngoima cia cucu ila cia cucu cia kuria Northland mundu anjirie kinya ngetikia ni maragia ndona ngoima icio inyititwo ihuritwo icoketio kuu maya mangi ni wira uria urutagwo ngari iguru gikiuga okay sawa na leo acio ni andu megicagi-ini na guku marauga uguo. Andu acio you cannot take them. Let me tell you, andu acio magia na excitement nene muno riria ateti mathie na kuu. No this time round ni maracoka magacokanirira. Ni maracoka magacokanirira makorania atiri na handu hau twirirwo atia handu hau mundu ucio ugire atia na ni horona riu there are changes. Riu muthe kuma na andu maima kwa mathukuru kumwira tutirona ugiturugamirira riu tutirona ugiturugamirira kiria Kenya gutari gwekika ni kindu gitagwo recall.
ya kuhuthira kindu gitagwo people's power. Yes. Na ni tulithia hau. Toreke kwire taru kuria kwanyu mungigwa ni murari koro mundu ri no coko igwe ni ciana cianyu na nicio taru thigwo ko ni tawangari wa kwina kibande ri na akuria athiri ndari urarega guthie kuruta mundu ucio niki ungimwira atia Okiugire wira kando we oy mo oria arutete we otoy o matoy ona ni marona. Yes, they are seeing. Yes. Kwena kaundu wege kuo we na ona he mundu tukiaragia na thuri ukaigwa mundu kwira atiriri mirurungano eno irathi na mbere igucenjia conversation iria igakorwo kuo 2027. Exactly. Ati ti ore tugaga ati mundu acokaniririe bia nigetha agacita hingo ya githurano nigetha acagurwo. Yes. Ni ugakora uitite mbeca na wage gucagurwo. Very true. Yes, very true, very true. No riu ndoi Mount Kenya nao mariirio ne gatonye makimwira athie kahinda hau kono goita kariganirwo raisi ndo hero wao. Oh, you cannot trust them. Yes, you can't. You cannot. Tonya maya oro amagwa ya kahinda hau we nawe Nyendete kinya kuhinga page ciake ciothe cia social media. Ginya ugete today it's my birthday. Magimwira agethambe. Mamuthithigire boro muno ari magithomete mathomete na ria ori ri wana Mount Kenya ri utiravakania wiu asa but the conversation is changing. Yes, and people are listening. Ni marathikiria makaigua kana we siasa iria urahura ni cia kwiguna kana urahura siasa cia kumaguna. Todo after all you are their representative. Yes, we ni ora ma represent. Lekuo things are changing. Yes, na kisigo-ini kia Mount Kenya ri ukinya handu andu marigagwo what really happened. Yes, aikoni Jeremia Kioni urathikiririo of other people. Yes, Kioni mundu uratumuraga nu akorio ya thaburia ni Mount Kenya. Yes, Mount Kenya na turehera credit hera credit no tutigatuike ati rita riri gicigo kia Mount Kenya ni gukuingeria riu uteti ucio wa kwiguna. Na nikoigwa ndakwira atiriri people are skeptical. Yes, even with the deputy president very skeptical. No ria ragwa nikyo ndathie taruga carage ukaigwa mundu akwira ta thiumurie. Yes, thiumurie to gwitekia tondu ati ni muhecimu wa wauga kana honorable member ati mubunge wa nyoka amwira ati ni turenda kuigwa mwena ucio ungi mwena ucio aragweta ni turenda gwika atia kuigwa nake aumira na yathauga ni ma we are in talks no ndingiuga ati njoke njuge ni turaragia na manzaimo liko ici ni maroria ndio kiona ke leke confirm tutigwetekia ta confirmete githe ndunguona. Yes, tondu andu ru ni mareherera siasa icio cia gutegwo siasa icio cia riri cia guikerio munyongoro we okameria munyongoro hamwe na nduano na karurigi na gataritari na muti thitiguo andu ni mareherera riu they are asking questions munyongoro uyu ri ni wa kundega kana wake ni irio kana ni gikerenge. People are asking. Na nikora na kuathuri na ku they are in talks, they are talking. And to ate ni bewe no kiria bewe no jithi mundu agakire ate ciria ate ni bewe no jithi twiraria asa people are talking, even the folks. Yes, back there in the village ni mararia na kuria ciuria. Exactly. Yes, they are asking questions. Uratwira uguo niki haya ni uragitwira na we ku theini ure ugututeithia na njire hana atia tondu kuri ore ni kuwe na better position ya gwika maundu na mbere ya twirite. Yes, tuguteithika na njire hana atia kahua gaitu thitiguo macani maitu twina iganda barabara citu all these things. Yes, no ndui kwariria na guku barabara ni kuhuthu muno gwe kuhuthu muno gari guru kwaria gwe kuhuthu muno no ri mundu ni akiri akimenyaga ni ma ni urarugama no karia na wandu matiguo makingungua na makorania yakugaga atia hau haria augire onari macio nimo. Yes, guo ni wega mundu ni wagitumura kanu ikira amenye
Raigua ginya na guku ndaigua ni na guku ndaigua andu makanitha ni mambite gucokanirira. Yes. Things are changing. Ate makanitha mao matigucoka kuhurirwo siasa. Na ndi hari kinya handu na ni ndronire na guku gwitoe kan Rift Valley. Mutungatiri akira Oscar Hasa. Yes. Wakinyia hau ndukathie siasa ine. Okoro ti ugo twaririo horo wa muoyo. Hatiri undu ungi. Yes. Nake ginya akauga ni sawa. Mathie methe platform ingi. Tondu riu ri ni maconorithirie kigongona. Ni mathahirie kigongona. And it has been like that. No tukioyo na riu na makiaria cio maiguithanio ro uguo kuri o mundu tondu ni gake ndu ngikimwira undu na ni gakwa ano uria woka mwana siasa no alegetiga guoya atiriri ikuingira irima ri ogiye tige guoya oginya gitiga guoya akenjera tunyitane tutikaheana platform na ingira no iretiga guoya and abajara to the end then ukuona yes. But this time things are changing. Yeah. I'm telling you.